Biz деген başka bir memleketlerden şunday зависимостьтан çıkışımız gerek, karızı төлöş gerek. Birgelikte şundan çıkış için biz деген her bir Kırgız patriot olsun gerek. Bugünden başlar sizlerden soranım. Başka memleketten bir kilo nersesini almamızda. Sakır, karabalta olsun, peçene, calavat olsun, kartoşka, özgürlük olsun, hiç nerse başka memleketlerden hiç nerse alıp cebimizden özgürlük cegende anan keyin biz Kırgız bolamız. Özümüzdün kurtlu ceyli, sarmaydı ceyli, özümüzdün nanlı ceyli, oşonda kılıp anan keyin biz güçlü oluruz. Başka memleketlerden taşınıp oturup biz деген peçeli olup kaldı. Erkeklerimiz erkekler olmaya kaldı. Ayallarımız erkektep ketip otadı. Себеби дегенде шунун бардыгы бул заложенный. Бул деген программа. Бизге окшогон элдерди жок кылуу программасынын эмесинде иштеп атабыз. Алар деле билбейт. Наракта бирөө башкарып атат бунун бардыгы. Ошол программага түшүп калганбыз. Биз деген ошого противостояние туруш керек. Средняя Азия мамлекеттеринде эң акыркы мындай ГМО өзгөрүлгөн анан эң акыркы продукциялар менен bizge produktlar çıkarıp jönöt ötken, kantıdagı peçensiz bardыгы eң мындай ыргытып турган бир комбикормго окшогон бир нерселер менен посластитель деп коет, ароматизатор деп коет, ошол менен жасалып, ушунун бардыгын жеп, биз семирип кетип атабыз, жөндөн жөн эле жегенин мааниси жок, бирок семиз. А туруп алып, ушул семиз адамдар кубаттуу болот дечи эле, туруп алып туруп, бир агат мака чапсаң, белиң түшүп калат. Ушунун бардыгы ушул жеп ичкенден эле болуп атат, туугандары. Gelingizler ошон үчүн өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында, өзүбүздүн генофондду сактоо максатында жалаң өзүбүздүн өндүрүшкө өтөлү турган.